جماعة ይሄኛው ሼካችን ምን ያለ መሰላችሁ አንድ ሴት ሳታገባ በእናቷ ቤትና በአባቷ ቤት ከ25 አመት በላይ የምትኖር ከሆነ እሷ ሰው አይደለችም ሄሬሳ ነች የሞተች ሄሬሳ ነች ያለ ነው በአለም ዙሪያ ያላገቡ ሴቶች በሚሊዮን ሳይሆን በቢሊዮን ነው ያሉት እሺ እኔ አሁን ያለሁት በእናቴ ቤት አይደለም በአባቴ ቤትም አይደለም ውጭ ሀገር ነኝ ያለሁት እድሜም 27 አመት ነው እኔ አሁን ምንድነው የምባለው እሺ ጀራ ኬኛ ጀቻ ከና ሚደከናራን ኦፋተንለ ሀፈችኩን ሚደራ ወለ ገደማራ ሙሳቺ ያርገኔት አነ ሐማ ካንጅሩ ማናደክ ያህንጅሩ ማናባክ ያህንጅሩ umuriin kiyyalle diddamii torba nu maal jedhamna ishii warri mana haadhaa mana abbaa jiranu kalaas renfa yoo jedhamani nu immoo maal jedhamna ishii immoo nu fuudhaa kamoo kalaas hin heerumna ofirraa nu gaha kalaas hin heerumna nu fuudhaa kalaas kana booda heeruun barbaanna heerumnee jiruu keenya oofachuu barbaanna nu fuudhaa dhiirri tokko dubartii afur dirqama fuudhuu qaba jedhee hin dubbatamne shari'aa keessatti sunnaadha sunnaa sunnaadha isin galee isin shari'aan isin beeytan ta'a afurii qofa jechuu shari'aa zakaa kannachuun beeytan shari'aa salaata shanan salaachuu hin himtan shari'aa dubartiin cunqursinaa